سلاولا به نفدمی باش تماشاوان برس ایشاف کرد لحلبه شوکی دجوار در باز دکن دور پیچ کریه شاوه همو کردان لروداوی جبوی کوزانه بن نها لوان تاقین کو کرد لیدجین لحلبه چه دبا ناو نیشانن کو روژاما اونو براوا چاوه لیبد که همه داوی آگاهیان بدنوا دوباره سرتاخ اشرفی و شیخ مقصود جاردن دست بکریا ارتش عربی سوری اجمار که زیده هزین خالدر دور وان تاخان کم کرنا دبک و ایشب ایرشک برفره بیت کرن ایرو 7 کس لاشرفی و شیخ مقصود هاتنا کشتن 54 کسین دنجی بریندارن پرانیا وان سویلن کاروان که هم ولاتین کشتاخ اشرفی و شیخ مقصود لحلب کوچبر بونه گهشتنا عفرینه ازن ناسایشا نفخه لحلب کسر بر ریوبری خسرم باوی که فرمی رد که کته حولک آگر بس و رکفتنه هبو دبیجان نوچین بحث آگر بستان دکن حکومت الشامی جبوی خاپاندن رایا گشتی پارو دکن بردف که سکرتیر گشتی نتوین یک بوی استیوان دوجاریک جتورا میدیایی روداوی را گود کو سکرتیر گشتی نتوین یک بوی نیگران جوان راپور کو بحثا کشتن و برینداربون خلق سویل دکن جبر پفچون لحلبه. That the Secretary General is alarmed by reports of civilian deaths and injuries following hostilities in Aleppo. لسر آستا کردستان جی کارودان پرن و چاوه هر کسی لشیخ مقصود اشرفیه سروک بارزانی دی پیامه که ده بانک لده سلادارین سوریه دی که کن ناکوکین سیاسی نکن ناکوکین نتوی سروک بارزانی دی پیامه خود دی بیجه گفا قرکرنا نتوی لده جی کردان لوی هرمه هیا خازن به تاخه آلی سیاسی دا بشکینن ایرادا به گلی بشکینن دن ام بهیدین سروک نتیروان برازانی سروک برز مسعود برازانی هر کس به آلی خدا مداخله بکه دور پیچ و بمباران سر هر دو تاخن کردنشین حلب اشرفی و شیخ مقصود بردوام دکه و جاردن وکلیه دست بکریه جسبه و چاوه کردان بریا روداوی لوان تاخانک و خلکی وید چه دکن چاوه روژا خود در باز کرنه گلک همولاتین سویل جه حلب درکتنه و بستادان هزار کسین دنجی تاوی دور پیچا تندو نبونا آو و الکتریکی هجی دمالین خدمانه ایرو جبر ایرشن وان گروپین چکدارن لسر اشرفیه و شیخ مقصود 8 کسان جیانا خوش دست دانه اروها 54 کسین دن بریندار پرانیا وان جنو زاروکن بریتانیا آلمانیا جی داخویانی ده دربار آلوزیان دانه و داخواز آرام کرنا روشه دکن پروانه که امولاتین کو جتاخ اشرفیه و شیخ مقصود کوچ بر بونه گهشتنا عفرینش خبری جی هر هاو عفرینینه این که جبر همان گروپان آواره کوچ بر ببون بری خدا بون حلب نها جاردن جبر وان گروپان بری خودی سادانه عفرینه چافکانیه که انجمن ریوبری اشرفیه و شیخ مقصود جیرو داویر را گهان کو هزک زیده حکومت برنا نزیکی وان هر دو تاخان لیج ساعت نهیوه جاردن تو باران دست بکریه و لبندینه که ده چند ساعت اندهاتی ده ایرشه که برفره دست بکن. هزن ناسایشا نفخوه لحلبه که سر بر ریوبری خسرم باوی که فرمی ده بجا هیچ آگربست و رکفتنک نینه و راگهان جبوی خاپاندن رایا گشتی حکومت وان نوچیان پارو دکه. هر وها اشکره کرکو هزن حکومتی ده دمجمیر اندهاتی ده ده ایرشه که برفره بکسروان. ازن آسایش نفخویی لحلبه که سر بر ریوبری خسرن ده داخوینی که ده جرای گشتی را گهاند.
همون نوچین کو بحثا هبون آرام کرنه لحلب دکن جراستی دورن دکوین چارچوه برای واجی کرن راستیان و بزانه بون خلکه دخاپینن رایا گشتی دخاپینن آسایش دبیجه آرمان جا بلاف کرنا نوچینا گربستی و شارتنا وان تاوانان یان کو گروپین چکدارین سر حکومت شامی دکن دبشه که دنا داخویانیا خود دبیجه برو واجبه که همو هولین وان هیزن وان جبو گهشتنا آرامی تیک چونه او جیجبر رشتبونا گروپین سر به حکومت شامی لسر زیده کرنا آلوزین سربازیو آماده کارین وان جبوی پیگانی نایرشه که برفره ده چندم جمیرین دهاتی ده. اف دیمنین تایبت جتورا مدیایی روداوی راحت نشاندن. آواره بونا خلک اشرفی و شیخ مقصودن جتاخین خواه ایوار درکتن برای خودانا عفرین و دردوراوی. اف دیمنین هان دیسان نشان ده دماکو ایرشی وان گروپین چکدار سال 2018 اندا ایرشی سر عفرین کربون به همان آوی همان خلق چوبون حلبه جبرکو هیچ هن عرب دمالین وان و امانه نچونه سر مالین خل عفرینی لی اوا ایوارنا دیسا خلق جا اشرفی و شیخ مقصود درد که ون جبر ایرشن همان گروپین حمزات و عمشات کنها ایرش اشرفی و شیخ مقصود دکن برای خواه ددن عفرینه کسی که عفرینه تاخ شیخ مقصود و اشرفی درکتی برای سوار عفرینه و آگاهی هم بدمکات چی چید بنها برای سوار لناو شیخ مقصود و اشرفی نهاتو باران هیا اره بله ما حیا نها بومبا دبارن سرش مقصود اشرفی بس نه وکنی دهو جهرو معکن تربی يعني بله افکار ما دبیجن و برای سوار حلبی درکتی نهات لعفرینه دما كنتو دركتي تشديد بتشافي خواه تمام ما جبري هر تشتي طبعا دهو بري اشتباكات دست بي بكن از تاخ سريان دوبين بعد كو اشتباكات كي دست بي بكن از رافين بري سريان يعني كو از عالقي نوف اشتباكات دو يعني ايه چما ملت ما يعني خدانه مال اشرافيه مون امش دوكاتن سريان وبومبا يعني في شك يعني ناس ساكنين حتى ساعات داود ديو هيفاري تماما مستا بله وطبعا ري هاتن قرطن كو حركسي كي برافيج اشرفيه يانجي تيك هفجم خدانه خو هوريك نا هاتن قرطن نها هيك ريك فكري هيا نها بعد ساعات سسية نيرودو ري هات قرطن ساعات سسية و 5 دقيقة بومبا دست بيكرن وطبعا ملاتي كوجا اشرفيه بركاتيه ما مستا جيل جمع إشارة بين حتى ريكو عفرين حلبة هاتبين قرطن هر کسی ممکن ياخذ حلبة هاي دهات عفرينه قوش برد بي بس كسي كوج عفرينه ولا حلبة دريدا يعني الجهة كنت جي دركات توباران ديت هيج كسكو ببيتا قرباني كشتيان بريندار نعم مستا بومباد يعني نزيكي من دونا كاتن بس وكدن بر بومباد منطقي امن عامده دردكات باتجاه اشرفيه وشيخ مقصوده هيج استنگيك بيشيا دركات شو بيا هيج استنگيك ارقلك جوارا تشيكرن دما كون دركاتن طبعا ما مسمى هو طول الريكي جار قلبي كسي كدور سريان وجامع الرحمن وسر خطيت هموسي كاس ندهشتن ممكن در بازبن بس دهشتن كملت سيفيل جي اشرفي وش مقصود در كافن وطبعا بلهجك ام كانم بيجن بعنصري بكردن مارو دان ذكرن انه ليوين قصديرنا وين كدر كافن نبكي في ويا ام كيفان د منطقانو دوز بكن جواره وخلكته فدون بشكل كنا طبيعي طبعا فرصه خاطين الى الاحمر بس جي بشتام دقت وكسكو دانكرنا دوغرنا ذكرن او مسلحك وديتن شو سلاح بيربون سلاحي عند ممضي دوسة وبدوكاتن دوسة وببركرتل جي شرطي سريان بريخات دون برتاخا اشرفي وشماسوده بالاضافه مدافع جاهز كرمين سر بنايه وفي شاكين كل حالات دافيتن هبده سلاح جران بيرهبون
ما مساعد بيجم دو سيدا وبعد بكتم بري خدان سزده ده بابا عره لی جبلی وان دستی وان دا چکین وان تا دیتن چه بون چه جورن چکا بون لا ما مساعد عمرنا ندي نو باشا كيك سوار افرين قالك خلق مايد اشرفيه وشيخ مقصود ده انا بيجي 80% اشرفيه وشيخ مقصود بوش بين كملت ترهيب ذكرن ودترستاندن طبعا از جيك خداني من ام جينا هاتن هناك الاشرفيه من يعني ناجي بشكل كامل بناء السيفيل تدهنا كسجيل فينا دربي طاقات هنا بكيل كل مالي خب منا عم نكون بيجن منطقة شرفيش مقصود خاطي مش نبي هبون بريندار بيرا بن اوينكو دركاتي راس ما مستوى مسألة بريندارج بري بده حفته دو وقت دست بيكرنا مش في ياسين بتهنكي بي أولي كاريه ذكر كو مسألة إسعافي وتشتي هناك نكون درك هاتنا إلا ام بين كونن سرخات قد جبهته در ذكرتم بس سباس برس سوار حصارة تأثير ذكر تربيتشتي ممنون سپاس تا واقعی دانم اتم شوان برس انجمنا رسبيا عشيرا وانجمنا اولي لتاخن شيخ مقصود اشرفي لحلبه تكزيل سروي كي كرنا كدوي دم دست ارمانج گرتنا تاخن سیویلان بيتر راوستاندن اروا هوشداري دانكو بردوامیه تندو تیجیان دج حمو آلیان را خراب به باسم مجلس العشائر والوجهاء بنافي عشير ورسبين اشرفيه وشيخ مقصود وبني زيد اف نافجين كو راستي ريشان دبن كو جالك سيفيل تيدا هنا بسدما توباران وبومباران كو دبن ام داخواز كو يكسر او ارمانج كرنا نافجين ما بيراوستاندن كو انجام دا جالكي غوركرنا شرطي كرن كو جالكي هجمار كمازنج خويني تيرجاندن او اف جي دكف خدمتا اجندين دركي كو سقامگيري واراميه لتاخن ما جهدك ايدي ام داخوازي جي ريسبيان و سروكن عشيران و جشوخان داخوازكن لهمو سوريا كو اف رجاندنا خويني لسوريا بيرا قرتو بيرا وستاندن و تكسر كفتي دفي شريدة نينا جبركو خوينا سوريان يكا و برايتي و بيك فجيان و يقول بهفرة جين و ام داخواز اف جي ريد دكو جارك دن رخصنا داعش فقرا و اف دي كف برجوانديا ايران و دولة هرمي كو ارامي لسوريا نمينا ام تكزيه السيرفي كينكو ام عشير للشيخ مقصود الفي تاخي والهمو تاخن حلبي همو يكلاشن و دمارا وام بدلي سوريا فقريدايا و بيويستا كو اف خوين رجاندن دناف برايان بيرا وستاندن و همو السر قوتنا خدي دو قرآن دكواتية همو بهفرة آلي كاربن ممثلين في توادهم وتراحمهم و بيويستاكو ام همو يك برابن يك دسبن بهفرة آلي كاربن و تزيان نكيجة تكسيو تآليكي ومن خلال هذا البيان بريا فيدا خيانية ام تكزية السروية كي تكونكو ام براين و ريسبي و شيخ عشيرا و داخواز دكنكو ديالوج بيكرنج بركو ديالوج لسريك ماسي او تني دكارة ما بيجي هنا هاف وما بيجي فينا كو تابلويا كفو سيف ساي تشيد باكو ام همو بيجي جن يك ارمانجي چافکانیه که انجمن ریوبریا اشرفی و شیخ مقصود جیج رو داویر راگان که هزک زیده حکومت بریان زیکی هر دو تاخان جدو شوی و هز گلک تیتا کم کرن و تیتا شاندن بوی داره گفین ایرش کرن تینا کرنش خواه آسایشا نافخوی حلب بیجی که سر ریوبریا خو سر گوتو بکو برنا هزان نشانه که کود ساعتین دهاتی داده بکو ایرش که فرح بیتا سر اشرفی و شیخ مقصود اما شوانن هیجا جبر به هزه یا کوچیا و داره گله کس جتاخان درکتنا یک جکس نه مرا آخوی سوار گود دماکو او جتاخ سوریان درکت جحلب وی سیزده دبابت تانک دیتنه کو بر تاخ شیخ مقصود و اشرفی و دچون گله خلق چونه جحلب درکتنا ج اشرفی و شیخ مقصود بریندار جبوان را
هبونه ین کو مانه جی دناوا ترسیدا دجین دبیجن کو دبکو ایرشکی دجوار به سروان ایشف بیتا انجام دان. سوار جه در کتبو جه اشرفی شیخ مقصود رزگار اوسو خواندوانه که جه شیخ مقصود ویل گلمه با رزگار روشا شیخ مقصود دوی کلیه دا چاوایا؟ دەستپێکی شەڤۆژ بوو تەماشاوانی قەنات ڕوو داشت. بله که رزگار. یعنی تابی او تشتی کو جدو نیر و ساعت دیو دا تشتی ایریش و حشودات کو مرتزقن گریدای حکومت دمکی سوریه لدردوری تاخ شیخ مقصود اشرفی کم کرنه و او هیزن کوهانین لدردوری تاخه بلاف کرنه و او ایریشن کو جدو دا لسر قاده تیم اشاندن او نه ایرو دهو تنه. یعنی او تش شهر دهی ششاد 1025 دا اف شهر بردوام سرطان شیخ مقصود اشرفی اما روش به روش افتش تا سر مد تیزه ده کرن یعنی مروف ده کاره بیشه ده 22 ماه بوری دا 1025 ماه دازده دا 22 ماه دا دیسا جاری که ده حوالدان کار چه کرن ایریش به سرطان شیخ مقصود اشرفی داوره تابی اف ایریشاجیش جعادی هیزن اولکاری هندرین یا تاخن شیخ مقصود اشرفی هواها شکاندن اما جدو نیو رو دا دیسا به هیزکی مزن به آوایی که هوانه به سر تاخن شیخ مقصود اشرفی دهاتن یعنی تابی ایکو زرار ده با ایریشه دا دبینه گل سویلن یعنی یعنی دوان درو جنا دا دو اهرو دا زیادتری 5 کسی دنوبر وان دا زاروکن 3 سالی و 2 سالی هنه برین دارن برینین وان هنک سفکن هنک گراننه 6 انسان جیان خوش دستانه حیان ها دنو وان دا زاروک کی 3 سالی هیا خروقات کوهاتن چه کرن ام ببین مفاوضات این کوهاتن چه کردن تدی اتفاقی کادینانتن دیگه نیسان ده 1025 دا گردایی به اتفاقی دهی آزار دا یا که رزگار هزن کو بربانی دکن لکی جان دران بجیبونه یعنی همون ری گرتینه یعنی او کسایت کووی کاری دکن او چاتانو او هیزن کو گریدای حکومت دادم که اون کووی شهری برای و دبن زیادتر د اولیه سریان د اولیه کاستلو دوار لیرامون دوار شیحان دوار جندول بیستان باشا امجیرا دبیشن جسری عوارد دو درنان دا زیادتر جی خو گرتن یعنی او جوان خو خوستی نو مدنی دا و به تانک و توپ سلاح هم پر گران لسر تاخه ایریش خو بردوام دکن یعنی لوان جهن کو خو اخستنا ناف سیویلان دا او سیویل جهر کردن سیویل یعنی زیادتری تاخه سریان مروف دکاره به زیادتری 175 اف همی پیکاتن عربن اصلا یعنی انسان کسایت حلبی نه انسان یعنی عربن یعنی بکیم 120 دنو وان دا کرد هبن تنبن بس اما زیادتر او عربن یعنی شپیکاته عربنه یعنی و ایریشه گونه دو زیادتر هاتی چکن اف زیاده ایریشه کی وحشی بی یعنی ایرو یعنی مروف ده کاره پیشش دو حیانه ها زیادتری 300 مالی مدنی هاتی قصف کرن مدنی نها دنگی تقا تشکانته بهستن وکلیه یعنی نها اگر بری و تو 2 دقیقه با مرابط دنگ مدفعیه دنگ هاوینو یعنی خوش دنگ دهات ما ام دنگ ده بیسن ایریش چوب سر ما داته ذات نها ده وکلینو دا 5 دقیقه تنن دنووری ودا بالا فرق انتحاری یک متفجر هات دهندری سویکا خود را دا لطاقا غربی خود تقان لپیشا دیکانه که انسانه که مدنی به شکلی که عشوائی هاخت خبر دا هندری سویکا دا هندر سویکا دا خود فجران بله یعنی درون جیتن بکارانین دوی شریده اره راسته درون بالافرین کشفه آنها با ما را به دنگ ایریشانته دنگ چی تشتانته؟ دنگ چی جوره چکایه؟ اغلبیه خو زیادتری و دنگات اف دنگ مدفعیه دنگ تانگایه
ایریشین خول سر تاخ شیخ مسعود اشرفی چرین حیانه های ایریش بردوامه کیجان ملی و ایرش بهتر تی هاتیه کرن عالی اشرفی دا و عالی یعنی هر چهار عالی وان هر دو تاخنوا ایریش سر تاختین شکرن یعنی لداخل کون بینه و حول دادن به چه جورایی دبه برابر به در بازی ناف تاخه ببن و ایریشین خو و کریارن خوی در مروی دهن در و داره دا پیک بینن یعنی حکومت دبیجیتن کو دهندری وان تا خان دا دوباران سروان دهتا کرن راسته؟ افتشتا یعنی مروف دکاره بیجی افتشتا نراسته ایرو بندک هیا ام جرا دبیجن پاراستان روا ام خود د پارزن ام نه ایریشی وان دکن تن یعنی دوا یعنی هزن اولکاری هندرین دما کو برسی بددن جه کو او تقین جه درد کوید تین تاخه یعنی حیانها تو زیادتری برسف داین جالی آسایشی و نهاتی چه کرن افتشتنات داره ونه ایرو ام دبینن تواهی مروف دکاره بیجه وسائل الاعلام دسر هندر شیخ مسعود اشرفی دا و در شیخ مسعود اشرفی دا جی ایرو ام گشتی دبینن یعنی ایکو قصب بکن ایوانی گلک سپاس که کرزگار اوسو تا واقعی دنا و شیخ مسعود دادان اما تماشاوان هجا کارودان پر بونا سروک بارزانی جی پیامک درباره تاخن شیخ مسعود اشرفی دا بلاف کروتی دا دبیجه اول روشا مترسیدار و شر و تندتیجی که نهال باجار حلبه هیا جه دلگرانی که مزنه و مترسی لسر جیان خلک سویلو ولاتیم بگنه چه کریه و گف فاقر کرنا نتوایی لدیجی کردان لوی هرمه هیا سروک بارزانی ده پیاما خود ده بیجه گوهرتنین سیاسیین سوریه در فتح که باش بو جبوی دیتنا چارسریه که گنجای دا کو مافن رواین گلی کرد لسوریه لبر چاوان بینه گرتن و همو پرزگریک بینه چارسر کرن دوی واری دا مبهمو آلیان را گلک هول دان کو همو پرزگریک و ناکوکی بریا دیالوگی و با آوه کی آشتیانه بینه چارسر کرن لیبلی او روشا مترسیدار و شر و تندوتیجیا کو نهال باجار حلبه هیا جه دلگرانیه که مزنه و مترسی لسر جانا خلک سویلو ولاتیم بگنه چه کریو گفا قرکرنا اتنیکی لدیجی کردان لوی هرمه هیا سروک بارزانی ده پیاما خدا بانک لده سالادارین سوریه دکه کو ناکوکین سیاسی نکر ناکوکین نتویو دوام پرزگریکن لحرم حلب ده هنه ری ندن ولاتین کرد راستی زخت تندوتی جی در خستنا جوار باوکالین خو قرکرنا اتنیکی بین هر وها سروک بارزانی بانک لعالین کردیو به تایبتی جی لحسده دکه کو چش دسته وانتی بکن جبوی راوستاندنا شر و هفچونان و ریگرتنا لرجاندنا زیدتر خوینه و هر دو آلی جبوی گرتنا ریا دیالوگو گوتو بیجه جبوی چار سرکنا پرزگریکان کار بکن سروک بارزانی دی بیجه نابکو هبونا ناکوکیان سیاسی ببا صدمه کو جیانا خلکی سویل بکه و بن خطره و باقش کرنا اتنیکی لدیجی گلی کرچه ببا او یک تاوانه که لدیجی مروباهیه یو انجامین وین مترسیدار ده هبن هر دناوا کارودانین هید جلس راستا کردستان سروک یکتین شمانی کردستان بافل طالبانی جی پیامک دی درباره شر حلب بلاف کریه و دی بیجه ام به دلگرانیه که بویرین شیخ مسعود اشرفی دی شوپیننو دوی دما گران و دجوار دا دلیمل جمگل می روجاوی کردستانیه اویدارن همو آلی آرامی بگرن بجیری لهمبری بویران تف بگرن و بریا دیالوگ و گوتو بیجان بر پرسیارانه پرزگریکان چارسر بکن. بافل طالبانی گوتی از پیشگیری هر جور هولدانه که جبو یاسایی کرنان روشی و چارسری آشتیانی پرزگریکان دکن. و برای عفرین جیش تورا میدیای روداوی را گود کو یعنی او نوچه که نهایه نوگهشتی دست روداوی 20,000 مالبات شیخ مسعود اشرفیه ایرو و گریان عفرینه و برای عفرینش روداوی را دبیجه که ایرو 20,000 مالبات جهر دو تاخین اشرفی و شیخ مسعود ین حلبه و گریان عفرینه لگوری رو برای عفرینه آماجده که او مالباتین که و گریانه بخوا خلک عفرینه نه دما بهوری دا کجبر بون و حلبه ده درباره جه
حواندنا وان جی گوت کو کس لی درو نمایه خلق چونه پیشوازیاوان او چونه جم کسوکارن خوال ناوند عفرینه و نافچه و گندن وی. برئیس زاگروس روشنموانه که شیخ مقصود ویل گل مباکک زاگروس لعالی کتلی لشیخ مقصود چی چید با بمباران هیا تقه هیا؟ تمام صغير واجد خازن صار صاغبن نهار باري في جروب ساعتي دا درباك بمسيري هابو الطاقة شي مقصود غربي خس للسوكي خس تا انجام جدنا هات لهم تاني اضرار مادي هابون ودوي داجي دصاروخ هاوجي الاليش قيف كاتن اوجي تا اضرار بشري تنابون قشتك مادي بون خير سلامتي بون دسبيكي هيك وهيش تنبيكي جنفا استا شر ين هان تلت بينن دهو ساعات حيشت بالسبي مسيرك يه حكمته بجهاز ولاتيك استهداف كر دا انجام دا ولاتيك شهيد بو وددجي بريندار بو بشترا يك دنجي آويت اللي خستن بريندار دي ساتشي بون دوی دا پشت هوا برسیف دا اما پشتی برسیف شهر و پیفچون چه بون و خلق ولاتی ترسیان که زاگروس وی کلیه شر هیا؟ نه تشتاك تنايا لي اما داراوتي ناتم هيا او كوتيو درا تشتشتا دنجي تشيا بكون طيارة مسيرا انجي قصف بدفعي بيكون هيا سيرفو رنجية او راشقاتي دوش كاتين سيرفو اساسي وهز ديتنا وقوات چكداران ديتنا ين جروبين چكداري اره حيانها تانجنوان لدردورة طاخينة هرچ که يعني ضربه هكي دوين وها دست بيده كتم احتمال ايرش هيا يعني جي قف خارنا كو ديشا ويرش بيتكرن احتمال ایریش هی دام کو حوال برسیف بدن اگر حوال برسیف ندون تشر چینا بله هم اول که برسیف دون شهر چه به بدیسا يعني حوال برسيف ددن وكاتو دبيجي نه حوال تو برسیف دادن وقت بین ضبط نفس چه دکن يعني تو برسیف وانا ندن استفزازات اما دمشین نتم اگر لیزیده بون که برسیف دان دیسا شهر دست پی بکن جبلي هزن آسایش هیچ کسک خلکی سیویل جی هیا کو چک را کربه تا خواب پارزه؟ بله هبون ملت همو الجمع هف رفت برد جمع هف سکنی و چک جیرا دکن و پارستان تا خواهی دکن حکومت هندک نوچه دگوتن کو خلک شیخ مقصود اشرفی خوازه جتاخی درکوه لهزن آسایش رینا دوان او یک راسته؟ نا افتشتا ناراسته لی هما کومن چکدار در دور تاخه مهلت دابون خلک حیا ساعت سگ همی درکوین پشتره چالاکی یک لشکری که دست بخن لی هما ساعت بون سه ری گرتن ملت کس در نکت نکاری درکت حتی ری حتی به فرنج تنبو ملت تاخه ده هنک ما و هنک درکت نه لتاخه آو الکتریک خوارن هیا؟ کیک زاگروس دیار پیوندی قطبو تماشاوان برس او کسین اموارد گرند ناوا حلبه لتاخ شیخ مقصود و اشرفی بخوانه شاهد حالا راست راست لقال مدان آگاهیان ددن اجوره بحثا اشرفی و شیخ مقصود بکم اجوره بیجم که اشرفی و شیخ مقصود چما گرنگن باجار حلب دویم مسترین باجار سوریه وک پایتخت آبوریا وی ولاتی جیته بناف کرن نها لوی باجاری ارتش عربی سوری کو ج گروپن چکداری جدا پکته دورپیچه که تند اخستن اثر هر دو تاخن شیخ مقصود اشرفیه ایجا اف دو تاخ دکوین نافچین هری بلندین باجار دناوا 15 سالن شروی ولاتی دا چند جاران حلب هاتا گرتن جالی اپوزیون پاش حکومت شامی جاردن اپوزیون لی او هر دو تاخ قد نکتن
هر د دست کردان دمان پشتی نمانا د سالات بشار است چند جاران شر و پفچون دناورا هزین کردی گروپین چکداری سوری ده درکتنه شر هری دجوار جف دروژن کو بردوام دکه جغرافی وان هر دو تا خان صدما سرکیه کو ته هز نکارن تکهون ناوی وی بلنداهی جبل سیده گروپین سرب ترکیه دناو ارتشا بناف سوری ده دکن ناکن نکارن بکهون ناو وان تا خان زیده 500,000 کس لوان هر دو تا خان دجین 800 وان خلک کردن و پرانی وان خلک عفرینه او کسین هان بری جبری رشن همان گروپین نها جعفرینه که جبری حلبی بونه نها دیسا دبن ایرشوان گروپان ده جاردن بشکوان ایرو کوچبر بونه چونه عفرینه ین مانجی دنا و ترسو دودلیه دانه اف بو نزیکی محکی هر دو تاخ دبن دورپیچه که دجوار دانه نه آف نه الکتریک نه جره پیتی دا داین که کلو پلین خارنه جی در باز ببن حتی نها 8 کس هاتنا کشتن 54 کس بریندار بونه جن و زاروک جی دناف دا هنه خلکی سویلن خلق ناخوازه جمالین خود درکوه لیو گروپین چکدار همون ریان بو گواش کرنا سر خلکی بکارتینن دا کشتاخه درکوه. برس زاگروس اگر دنگه من به ما پرس کر که آو الکتریک هنه بکلیه؟ نه الکتریک تانه تنه الکتریکا یا ده طريقة هنا كهرباء بيتي هم أمبيرن مازوتين ملات هاي فيدخن دوندري تاخيدا وكهرباء نظامي يا حكمتي هاي سرد بيجن اما هاي نظامي اي حكمتي نها قطع جبركو چالاكين شرد خراب بو نها كهرباء الحد و طاقة كوكتنا تاني أمبير او آگاهین دهنه دسته ودا لکی جان آلیه شیخ مقصود و اشرفی احتمالا ایرشا گران هیا؟ نه حتی بری ویب ساعته که آنجی 2 ساعتان اشتباكات القوي هابون محوري كاستيلو وبنيزيت ور هوا كومن تشاكدار محاولة كان هجوم كان دا انجام دا تانجا كوان هاتا رو خاندن و سو حيشت كشتي جي تشيبون لتابرا كشتي خورا كانوا همي كشيان نها يعني تشتكو نها هي آرامیه یانجی بمباران هیا وکلیه حد نهاد وکلی حتی و دقیق نهاد دنگی بمبایی که هات تقاندن لکی جان آلیه اوجی الآلیه اشرفی هات تقاندن نها بله جه هری به اولا لاشرفی و شیخ مقصود هیا کو مثلا گروپین چکدار نکارم بگهنه نها بیجن سطاقه شیخ مقصوده وکن زان طاقه کی بلنده لما زحمتي تشاكوم تشاكتات زحمتي دبين كو إيريشي وربكن تاني إيريشي خاطينن صار آجي أشرفية وبنيزيد جبارك ورد داشتا نابر بلندا لهما جيز هاري أولاش طاقة شرقي شي مقصودة جالك سپاس برز زاگروس روزنامه‌وان شیخ مقصود تاوا گاهیدان کارودان نافدولتی بردف که سکرتر گشتی نتوان یک بوی استیوان دوجاریک جتورا میدیای روداوی را گفت که سکرتر گشتی نتوان یک بوی دلگرانه جوان راپورین که بحثا کشتن و برینداربون خلک سویل دکن جبر پفچون لحلبه نتوان یک بوی جروداوی را تکس دکه که لگوری یاساین مرووی ین نافدولتی ارکه کی زلال لسر همو آلیانه که سویلانو بینسازی سویل بپارزن ام بانک لهمو آلیان دکن که دم و دست آلوزیان کم بکن. Turning to Syria. درباره سوریه ده به تایبتی پیشاتین لباکور روشلات کو نامو دوهانی بو روژوی از دکارم جواره بیجم کو سکرتری گشتی نگرانه جوان راپورین کو بحثا کشتن و برینداربونا خلک سیویل دکن جبر پفچونین لحلبی نتوین یک بوی تکز دکه کو لگور یاسین مرووی ناف دولتی ارکه کی زلال لسر همو آلیانه کو سیویلانو بناسازیا سیویل بپارزن ام بانک لهمو آلیان دکن کو دمل دست آلوزیان کم بکن حتی آسته هریزیده خوراگرنو همو ریکاران بگرن برخواه جبور گرتنا لزیان زیدترین بگهیجن سویلان ام بردوامن لسر هاندانا همو آلیان جبو نرمی و نیاز پاکیه ده هر دورین سربازی و سیاسی ده نشان بدنو ده زودترین دم ده جبو جیبجی کرنا تام یا ریکفتنا ده یاداره دیسا دست به دانستاندنان بکن. Just a follow-up on Syria.
Kurdish officials پرسیارێکی دیکە لەبارەی سووریا بەرپرسانی کورد دیمەشق تۆمەتبار دەکەن بە ئەنجامدانی شەڕی قڕکردن دژی دووگەڕەکە کوردنشینەکەی حەلەب و گەدی کورد. سوپای سووریا گەڕەکە کوردنشینەکان وەکو ناوچەی سەربازی داخراو ناساندووە. ڕاتان لەسەرەمە چییە؟ What do you think of this? I mean, listen, we don't have access. ام ناگهێژن وان دەڤەران بێگومان ئەم ji tiştên ku li ser erdê diqewmin û her wiha ji wan gotaran jî gelekî nîgeranin. Tenê ji bo tekeskirina li ser daxwaza sekreterê giştiya ji bo rawestandina van çalakiyan û vegera ji bo dîtina rêyeke danûstandinê di navbera Hesedê û hikûmetê de. ئایا سکرتێری گشتی پلانی هەیە پەیوەندی بە ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریاوە بکات تا فشاری زیاتری بخاتە سەر بۆ ڕاگرتنی هێرشەکانی بۆ سەر ناوچە مەدەنیەکان؟ Eger duî astî de ti peywendiyek hebe ez dê û agahdar bikim lê kesên dinên di nav sîstema netewêyên yekbûyî de bi hikûmetê re di peywendiyê de bûn. Temaşevanên hêjamê Helebê hin agahiyên dî jî li ser wê bidin we di êrişa Artîşa Erebiya Sûrî û grupên çekdariyên serbûyêveyên ser bi Wezareta Biravaniya Sûrî ji bo ser daxên Kurdî ev der Heleb e yan duyem mestrîn bajarê Sûriyê ye paytexta aboriya wî welatî ye. Wezareta Biravaniyê çekên giran weke tank û top û dron û roketavêj bikartîne ji bo her du taxên Eşrefiyê û Şex Mexsûd. Min êre Şex Mexsûd diyara mestir e jî ji Eşrefiyê cihê wê jî bilind dahiyeke Cebel Seyde ye. Ew Cebel Seyde her wiha yani gelek bilind e kes nikare bigewê nehêsane weke aliyê şerî bênmûne di demekî de ku 500,000 kes nêzîkî 9 milyon mirovan li vê navçeyê dijîn li van her du taxan. Yani taxên Şex Mexsûd û Eşrefiyên Kurdnişîn ji 2011 di nava dorpêçên cuda cuda yên hikûmeta Beşar Esed yên hikûmeta demkiya niha jî 9 milyon mirov lê dijîn 80 sediya û vê 9 milyonê Kurdin yên din jî hemû pêkhatên din e Suryanin, Aşûrîn e, Erebin. Her wiha di şerên ku îro da çêbûne tenê îro 8 kes hatine kuştin 54 kes jî birîndar bûne ziyan gehiştiya zêdeyî 300 xaniyan wa dît jî vîdyoyek me parvekir be mêniha ji dîsa nîşanî we bidin kesekî sivîl e li Helebê hewar dike dibêje ku hêzên çekdar grupên çekdariyên ser hikûmeta Sûriyê ziyan gihandiye 300 xaniyên we. Ew grupên çekdariyên ku di van êrişan da beşdar bûne temeşevanên birêz firqeya şêstan e bi serkêşiya Ebu Quteyb el-Munbicî yek ji wan kesan e ku serkêşiya wan grupên çekdar dike êrişî ser Eşrefiyê Şex Mexsûd dikin firqeya heftê û şeşan jî firqeya Hemzat e piştî ku Beşar Esed nema hikûmetek ava kirin gotin ew grupên çekdarên Hemzat û Emşat û filan hemû çûne nava Wezareta Biravaniyê firqa wî her bi navê firqa heftê û şeşan e lê heman kes yê serkêşiya Ebu Hemze serkêşiya wê dike firqeya wî ye. Firqeya heftê duan ji wan grupanê ku niha li derdora Eşrefî û Şex Mexsûdê li benda êrişê ne Xetab Elbanî serkêşiya wê dike. Îca başnavê Elbanî helbet diyar e ku ne Sûriye şixa di nava wan grupê çekdar da gelek kesên yani grupên biyanî ne xelkê biyanî di nav da mane ew bûne ku Amerîka û İsraîlê tirs li wan hebûye û ji hikûmeta demkî xastiye ku gereke ew nemînin di nava artêşê da. Firqeya heştê Xalid Umer serkêşiya wê dike ji wan grupên çekdariyê ku niha li derdora Eşrefiyê û Şex Mexsûd êrişan li dijî wan taxan pêktînin gelek bertekên navdewletî jî hene li ser van karvedan hene ew jî Brîtanyaya ku bawiyekî fermî Brîtanya di derbarê pevçûnên li Helebê û qurbaniyên sivîl de dilgiraniya xwe aniye ziman û daxwaz ji hemû aliyan dike ku dem û dest rewşê aram bikin û berê xwe bidin diyalogê. Her wiha Wezareta Derve Almanya jî êvarê ji Rûdawê re got ku ew bi dilgiraniyeke kûr van geşedanê li Helebê dişopînin û bank li hemû aliyan dikin ku karesata han rawestînin û vegerin ser masaya diyalogê aştî û aramiyê li Bakur Rojhilatê Sûriyê tenê bi rêya lihevkirina siyasî pêkan e.
برس شیارسیدو شالکوانه که لیک جتاخین حلب دلگل ما با برس شیار باورم هون ایروش شیخ مقصود درکتنه نها آگاهی انتهانه که روشا تاخی چویا؟ دم باشه ور باش جوارا وقت زانین یعنی دهو دو ساعت دو نیف سه حتی نکو هین تشهر ناسکنیه تاني تهدئان وقت دبين لأما وقت تأجر بس نهوتي إعلان كران إيرو ساعات تقريبا يعني حتى ساعات سيوم مهلات دابين خلق سيفيل تاخي كوش تاخي در كفن دو كوريدور فاكربين يك بر عوارض يك جي شارع الزهور طبعا تصوير هابي مثلا بين طبعا تصويري وانجي يعني باسلوبك مصيبش قالي تاخيرو انه وقت شو كيف خاش نفيتشتي دانستاندن ماوری وان و خلق سیویل یعنی چیبین تفتیش محکم بی و وقت قلت يعني يولي قصف دارده این حتى نكون اسكني جاب مدفعيه جرون بسلاحي جرون بدبابو حتى نكو دور پیش کرند حتی اشرفي وقتا كون ایروج الشيخ مقصود دركتن اشرفي دركتن وش دي دريده والله ملات قربي ايه دردكات ملات قربي تقولن انه قلنا تجي قصف دردكا فن افتشتونو كان بيجن روست اللي عم يقصف دكي داسبي كدو افتشك دورن يعني جريدوي حكومته دامكينه ووقت تشتي هوتي ديتن يعني تشتي هوتي سريمن تشورجور يعني ام تفتيش كرن تشورجورو حواجز دوان ام ببين منفصل بين جهاف ده جام ام ببين صيدليه خشان توخي سريان لو داري حاجز كابي بشي مكتبي اسكندران حاجز كابي اشارات حاجز كابي بشتي اشارات سريان تقدك يعني جامع الرحمن لو داري حاجز كابي لحر حاجز كي طبعا حركس على قوب ايدن تنايت يعني وقت شو عم بين جاكدورين حمزات او عمشات هفنو وقت شو حاجزي خب تاني تشي دكن وتفتيش دكن يعني مضايقات هابين اولي تصوير يدو تش ورا بلا تصوير دكرن نكو مثلا بيشي تعرفي من مدي انه تشو مولبوتك ونوفبري مولبوتك وياكج فون التصوير ده كان اعلاميين نوفبري جندو وقت شو شارك شي بي انه هاونو تصوير ده كان بكيفن ده كانن وهاونو جي تشو عم بين اي مولبوت يعني لتشاتني وون هو وقت انه باسلوبك ناخوش بيدار انه بر كيف ده كان انه ملات جو داري دار يعني تشو وقت شو ترقي خب ملات ده كان فملات جي ردك يا سالفه تشتي بس انه واكدن عم بين سلاح دار تنابي يعني انه واكد عم بين السيفيل ودخصن دار تشتيوانو منادي بس ملات بردار دكات يعني هاف بي تشتهرو يعني تدبيجي بحرمتي بخلكي دهاتا كرندا ما داركاتن جوركي وانو مدي اري تشتيوانو هابي ايه تصوير ذكرن هابين دنوف هاف دو بخو يعني شو عم بين شاري خد هاف ددن هاو دبي هون كده معك اذن دبي اشي تابيتنا يعني شو عم بين بخو دنوف هاف دو يعني سرفي اسلوبي شار دكن هاو دبي باسلوبك يعني زمان كي خوش دك اذن دبي شي تابيتنا اره چاک دار بخور يعني شو ياك دبي عيب وان كده معك اذن دبي شي تابيتنا وشو ردك وكانه صار قال ردك كيك شير ده چند سالن در بازبوی دا دناوا گروپین چکدارین که شر حکومت دکر بره و نها بونه حکومت بخواه چکدارین بیانی پر بون روی وان یکو تدید کسیم بیانی دناو ده هبون چکدار قشتك ايه يعني ريدريج بين وبوري وونجي قدريج بين ومدين يعني صار سينجي هنكو يعني في شوري راي داعش هاي لا اله الا الله وفيراش داعش صار سينجي هنكو هابي وهو اشارته وجي يعني تبدا حسناس نا قنا خلكي يعني ايه توخيت هافدونا الريخ ايخ قدريج بين بوريخ قدريج بين الريخ قدريج بين گف لخلکی دخوارن یان تنه گوتن نباش دکرن من اخو وقت مديه قلتن يعني نابوش هات کرن و در وی متش نادي وانو اها هیچ آگاهی یک دسته و ده یعنی و گهدار و گل بویه کانه او چه دخوازن حتی کنگی ده افروش وهابه نها حتی کنگی هفروشه هنا به این تشتیوانو نبیلی يعني اساس مفاوضات دست بیا بکن سبا هین يعني هواجی نه آگاهی که هم ببین اکید سدی سد واکدن يعني بريندور سر بينجا بريندوري راح حتى نكو هيا حفت شهيد هنا إد مدني خلق السبيل
حصار جميج ده هاي يعني دور بيش كرني فيدا توخنا هافو جميج تقريبا نزي 6 مهون هاف حصار كي ما كان هاي وقتی کۆریدۆر و دەکەن دێلن تانی یعنی خەلکی تۆخێ دەرکەفن نێلێ بالعکس تێکەفن نەیچی تۆخێ ئەم ببێن تەفتیش زێدە ماکەنە یعنی وەک ئەم کۆنن تەسویرکەن بەوەی نۆهاف تشتی چێ دەبێ وەک فەرمانە یعنی تطهیرکە تبێت حەسێت تطهیرکە یعنی موجهش کردۆرۆ بەس gelek spas برای شیار سیدو چالکوان جه حلبه تا افواگاهیدان کنگرسمان امریکا جوی ویلسون جه تورامیدیای روداوی را گفت که ام سوریه که آرام و پیشکتی دخوازن او یک دژبوی همو نتوین در دوراوی هرما کردستان عراق جید نافده ببا سوده کمزن لو ما او دبیجه که از پر بهویمه که بالیوزه وان یا لسوریه تم باراک بکار با وی آرامی پیک بینه بۆچنی ئێوە لەو بارەوە چییە؟ هەڵوێستان چییە؟ باشە ئەس براسی پر بهێویمە لەسەر تشتێک و divێیان بکەن ئەمریکا نونەرێکی وەکی تۆم باراک هەیە لەورە باوەریا من هەیە و باراک دێلور بە ji بۆ و وەکی ناو بە ئینکار بخەبتە ji ber ku ئەم سووریەکە ئارام و پێشکەتی دخوازن ئەv یەک دێ ji بۆ هەموو نەتەوەین دەردۆراوێ هەرێما کوردستانە عێراقی jî navde bibe sûdekî mezin لەورە ئەس جارێکە din dibêjim ez pir bihêvîme ku balyoz barak karibe wê aramiye pêk bîne do ji bo min rojeke mezin bû li Parîsê di navbera İsraîl û Sûriyê rêkeftin hat kirin ev gav bi gav çê dibe lê divê ti pevçûn nebin û em hemû Sûriyeke aram dixwazin ku sûda wê ji bo nişte cihên Kurd bibe ji bo min ev pir girîng e Amerîkayê careke din nîşan daye ku em Sûriyeke aram dixwazin ku ji bo pêkhateyên kêmîne çi Kurd bin çi Elewî çi Bedewî û çi jî Durzî bin bi sûd be lewra pir girîng e em ji bo parastina welatiyên Kurd bixebitin em hemû pêkhateyan diparêzin هیچ نیگەرانێکت هەیە سەبارەت بە هەندێک لایەنەکانی نێو سووریا ئەوان تونتیژی دژ بە کەمینەکان دەکەن و لە ڕابردوشدا کردویانە لەوانە دژی دروست عەلەویەکان ئێستاش لە دژی کورد ئێوە هیچ نیگەرانێکتان هەیە لە کۆنگرێس چ ڕێکارێک دەگرنە بەرامبەر بەوان Dilgiraniya min heye ji ber ku em dizanin bandora dualiya Îranê heye û ew dixwazin dabeşbûnê çêbikin. Her wiha gava ez li ser Helebê difikirim Putinê tawanbarê şer tê bîra min. Êrişên li ser Helebê û êrişên din û mirna xelkê kare satbar bû. Lewra bandorên derve hene ku divê werin sekinandin. Ez bi tenê baweriya xwe bi şandiyê me tom barak tînim. Em li dijî têkbirina aramiyeya ji aliyê Îranê ve û têkbirina aramiyeya ji aliyê Putinê tawanbarê şer ve disekirin. Careke din dibêjim. Ez di vê baweriyê deme ku derfeteke mezin ji bo xelkê Herêma Kurdistanê û tevahiya navçeyê heye. Ez bi dîtina wan derfetên ku di rê de ne pir bicoşim. Bizane, serok gotiye ku ew astekî herî bilind aramiyeya piştî 3000 salan dixwaze. Ez dixwazim amaje bi yekê bidin eger tu behsa danûstandina li gel Şamê bikî ev 8000 salin hewildan hene. Ez ji bo xelkê navçeyê pir geşbînim û baweriya min bi şandiyê tom barek heye ku piraniya van karan bicî bîne. دوایین پرسیارم لە 48 کاژێر ڕابردوودا لایەنەکانی سووریا هێشیان کردوتە سەر گەڕەکە کوردیەکان و 8 هاوڵاتی سڤیلیان کوشتووە ژمارەیەکیان بریندار کردوون هەروە سەدان خانوش خاپور کراون یان زیانیان پێگەیاندراوە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەمە دەکەن Dema bûyereke tundtîjiyê hebe divê lêkolîn lêbêkirin. Ez bawer dikim ku serok şer jî dê heman tiştî bike. Ew dê lêkolînê bike ka ev çawa çêbûye û paşê ew kesên ku berpirsin wek berpirsiyar tên danîn. Baweriya min atam heye ku ev di berjewendiya wî de ye. Di berjewendiya gelê Sûriye de ye ku Sûriyeke yekgirtî hebe. Sûda herî mezna Sûriyeke yekgirtî jî ji bo Herêma Kurdistanê ye. Ez derfetên bazirganî û derfetên kar dibînim. Lewra ez pir spasiya serkirdayetiya Serok Trump dikim ku careke din derfetek da Sûriye Donald Trump ji bo xelkê rojlata navîn tişta herî baş dixwaze. Ew aramiyê dixwaze da ku ji wê derê aştî û serkeftina aborî ji bo xelkê navçeyê derkeve.
گریگوری میکس اندام کمیته پیوندین در و انجمن و نرین امریکا جروداوی را گفت که از هیوی دیکم که همو سوریه وگر سر روشک آسایی و جبو همو سوریان روشک تجاشتی و آزادی هبه. هەرشە کراوەتە سەر دوو گەڕەکی کوردی لە شاری حەلەب لە سووریا 8 هاوڵاتی سفیل کوژراون دەیانی دیکەش بریندار بوون هەڵوێستی ئێوە لەسەر ئەمە چییە؟ از هیوی دیکم که همو سوریا وگر سر روشک آسایی و جبو همو سوریاییان روشک تجاشتی و آزادی هبه ام هول دن آلیکاری همو آلی نافچه بکن داکو روجلاتا ناوین بکن جهه کی اولتر و گشتگیر پرگرینگه کو او یک پیکوره او یک جبو کو برین سردما دیکتاتور بره اسد بین درمان کرن ئەی چیت هەیە بۆ مافی کەمینەکان لە سووریا؟ از دخوازم که مینه خودی ماف بن و دوی ماف وان هبن ام چاودیری اوه یکی دکن جبو من پر گرینگه که او یک هبه و همو ورن بشتاری کرن و به هفره دناف حکومت سوریه ده کار بکن او یک جبو من پر گرینگه سپاس. پارلمانترا الهیا دم پارتی زینب اوزنجو ارشن لسرتاخن شیخ مسعود اشرفیه شرمزار کرنا بانک لعالیان کریه که لجه شهر پرزگری کم بریا دیالوگه چار سر بکن. شخص صبح جی دم پارتی ده گلک نافچو باجار جداین باکور کردستانه ده جبوی اشرفی و شیخ مسعود چالاکین جدال دار بخن. Halep'in Şeyh Mesut ve Eşrefiye mahallelerine dün Êrişên ku ji duh ve li sertaxên Şeyh Mesut û Eşrefiye yên Helebê berdewam dikin, sûcekî mirovahiyê ne ku sivîlan dikin armanc. Wendahiyên ku zarok ji nav wan de ne, nîşan didin ku bi 10,000 mirovên ku ji Efrîn li reviyan e û li van her du taxan bicih bûne, carek din rûbrûyî gefa komkujiyê ne. Di serdemeke wiha de ku entegrasyona Hesedê bû nav artêşa Sûriyê tê axaftin, ev êrîş amaje bi wan aliyan dide ku hewl didin pêvajoyê têk bidin. Divê ji bo parastina sivîlan demildest berpirsiyarî bêwergirtin û êrîş demildest bên rawestandin. Berûva jî wê ew tiştên li Helebê çê dibin dê bibin sedema wêrankariyên mezintir ên li seranserî Sûriyê. Em weke Dem Partî van êrîşan şermezar dikin û daxwaz dikin neşer, rêya diyalog û aqil bê hilbijartin. هون هر هبه.